Poštovani predsjedniče, uvažene dame i gospodo akcijaši, dragi gosti herojske nam skele i našeg Obrenovca, dobrodošli u naš grad. Posebno mi je danas zadovoljstvo što u svoje lično ime i u ime svih građana Obrenovca mogu da pozdravim i poslednjeg, odnosno jedinog među nama živog akcijaša, gospodina Žarkovića Lazara, koji je danas sa nama tu, da mu se zahvalim na prisustvu. Kada sam analizirao i čitao dokumenta koja su bila vezana za ovu radnu akciju, posebno mi je bilo interesantno svedočanstvo akcijaša tadašnjih koji su pričali o tim danima i noćima i toj besomučnoj borbi sa pre svega podzemnim vodama koje su opterećivale tadašnju aktivnost. Entuzijazam tih ljudi, njih 4000, da bi se omogućila višedecenijska eksploatacija zemljišta i plodnih oranica iz ovoga kraja i hranio i Obrenovac i Beograd, je bilo u mnogome otežana zbog toga što pumpe koje su tada postojale, bilo ih je samo 4, nisu mogle da savladaju podzemne vode. Na smenu od po 6 sati u vodi do Butina, odnosno do Kukova, akcijaši su stajali i svojim rukama sa kofama crpeli podzemne vode da bi druga brigada koja je radila kopanje mogla da savlada tu deonicu koja je za njih stavljena kao zadatak. Taj volonterizam, ta hrabrost i požrtvovanost je dovela do toga da ta akcija bude završena daleko pre roka i da se te njive i oranice stave u aktivnost našeg poljoprivrednog kombinata Dragan Marković, koji je posle toga uspešno mogao da tu zemlju eksploatiše. Nisam od onih koji veruje da je taj entuzijazam zamro u našem narodu. Kao što je predsjednik i rekao, mi smo imali tu našu tragediju i nacionalnu katastrofu koja je prouzrokovana prirodnom nepogodom. Skela je bila jedno od retkih mesta koja nije bila u potpunosti potopljena i Skela je bila pravi domaćin Obrenovčanima i ljudima koji su branili grad da se okrepe, da previju rane i da se vrate u tu borbu sa vodenom stihijom. Rezultati tog rada, pre svega odbrane, a posle toga i obnove, su vidljivi danas u Obrenovcu. I oni su direktni proizvod velikog entuzijazma više hiljada ljudi, pre svega stanovnika Obrenovca, volontera koji su došli da ti pomognu i svih učesnika obnove našeg grada. Taj proces obnove je završen, rezultati su daleko ispred nas vidljivi i oni pokazuju samo 4 nove škole, 4 nova obdaništa, 4 nove srednje škole, nekoliko hiljada metara novog vodovoda, kanalizacije, toplovoda, sve ono što je bilo u potpunosti srušeno. Ono što me danas raduje jeste, s obzirom da je subota, želim da vas obavestim da je trenutno, dok mi ovde stojimo, više hiljada radnika na prostoru naše opštine. Gradi se nova fabrika na prostoru Prve Iskre u Bariču, koja će pružiti mogućnost da se zaposli više hiljada ljudi. Gradi se autoput Beograd-Južni Jadran u dužini od 17 km kroz teritoriju naše opštine i blizu smo početka radova rekonstrukcije ovih 70 km kanala, od kojih je 4 km na ovom ovde prostoru. Videli ste i sami kako on danas izgleda. On će tokom 2017. godine biti u potpunosti čist i ja sam ubeđen i pozivam vas da i naredne godine na istom mestu izvršimo njegov obilazak. Pozivam vas da vi lično izvršite njegovu kontrolu tih radova i da na taj način pokažemo da te vaše aktivnosti i danas mogu da žive u Srbiji i među srpskim narodom i da na taj način budemo odgovorni prema našoj budućnosti. Uživajte u ostatku boravka u našoj opštini, živeli i hvala vam.